Rabbi ulama waridi nabi ulama labang betapa betahina ulama genasi Rabbi ulama waridi nabi ulama labang betapa betahina berikan hudib dalam dunianya mentatin dengan ulama hudib berada tujuan bahagia berkat hudib dalam dunianya muntakim dengan ulama hudib berada tujuan berbahagia lam sepanjang gulita ulama yang percaya pembimbing tanya landonya yang berjalan manusia terjaga tersetor tanya Islam cinta ulama terjaga tersetor tanya Islam cinta ulama gefanlah hukum ke umat nasihat serta doa berhudib umat menjaya berfikir gila daya terjunjung tersetor supaya jauh mulia terjunjung tersetor supaya jauh mulia ulama generasi Rabbi ulama waridi nabi ulama labang betapa betahina ulama generasi Rabbi ulama waridi nabi ulama labang betapa betahina berikan hudib dalam dunianya mentatin dengan ulama hudib terarah tujuan berbahagia berikan hudib dalam dunianya mentatin dengan ulama hudib terarah tujuan berbahagia ulama generasi Rabbi